Bwana Yesu asifiwe. Leo tunakiazungumzia kuhusu kutembea kwetu. Tutembee kama Wakristo. Ni tema ambayo tulizungumzia jana. Watu mtandaoni waliniuliza, papa, watu watatembea namna gani sawa Kristo? Siki watatembea sawa vilema? Siki watatembea, siki Petro alitembea kwa namna gani? Kutembea kwetu sisi wa Kristo inatubidi katika maisha yetu ya utakaso. Tutembee na kumwogopa Mungu, ili itadiferensie Mkristo na mpagani. Mkristo inakupasa kutembea katika maisha ya utakaso, katika maisha ya kumwogopa Mungu, hata mkartie, hata fasi kwenye unafanyia biashara, kazini, msoko. Ishi maisha ya utakaso, ishi na watu vizuri, ukuwe mtu mwenye hekima, mtu mwenye upole, ambaye uko mcha Mungu. Amen.